Ni siku isiyo ya kawaida. Umunsi mushya kuri twe. Ni siku nyipya kwetu. Kubera ko mu buzima bwacu uyu munsi ntabwo wigeze ubaho. Katika siku ya ndani ya uhai wetu hawahi yuko uyu munsi wabayeho. Ukisema kwamba siku iliwahi kuwa, waba wibeshye cyane. Unaweza kuwa umejidai sana. Yenda mu mibare y'abana b'abantu, labda kwa hesabu ya idadi ya wanadamu, uyu munsi ushobora kuba witwa kwa gatandatu. Inaweza kuwa ikiitwa siku ya ariko ni wa gatandatu utarigeze ubaho. Lakini ni siku ya Jumamosi ambayo kuwahi kuwa. Dushimye rero Uwiteka Imana ishobora byose. Tunamshukuru Bwana Mungu mweza yote iduhaye kugeza uyu munsi, ambaye imetuwezesha kufika siku ya leo. Jina lake lipewe sifa. Ni wengi bapfuye, ni wengi ambao walifariki, ni wengi batakiriho, ni wengi hawangali kuwa hai. Ndetse nagire ngo mbibutse yuko nilipenda tuwakumbushe kwamba igihe cyose muzajya musenga, wakati wote mtakayoomba, muzajye mwibuka abera b'Imana. Wewe unakumbuka watakatifu wa Mungu bari mu bihugu bitandukanye birimo intambara, ambayo wako naishi tofauti. Igihe cyose uzajya upfukama, siku utapiga magoti, igihe cyose uzajya uri kurya, umenye yuko hari abandi babiguze, kandi mufatanije urugendo. Igihe cyose uzaba uryamye usinziriye, umenya yuko hari abandi baraye bicaye, kandi mufatanije urugendo. Niyo mpamvu mbinginze kugira ngo mu mwami wacu tuzajye dusabirana, Imana ibibashoboze mu izina rya Kristo. Iyi si turimo ni isi y'ubugome, kandi isi ya Satani, ni dunia ya movu, isi iyobowe n'umwanzi, ni dunia inayoongozwa na movu, isi iyobowe na politike, dunia ambayo inaongozwa na siasa. Tuyihangayikiyemo, ndio maana tunahangaikia ndani. Abera b'Imana hirya no hino barahangayitse, kando na kando wanahangaika. Ndetse mu cyumweru cyashize hari abo basanze mu rusengero, kwa wiki imekwisha kuna wenye walikutanwa katika hekalu, bari mu masengesho, barabica bose barabarangiza, wakawamaliza. N'umupasiteri baramwica, ndetse na pastor wakamuua. Bari batarabona umufasha we, bado walikuwa hawajaona msaidizi wake. Umurambo
n'umufasha we ndetse n'umupasiteri nawe barawubuze. na msaidizi wa mke wake Ariko abandi bose basanze mu rusengero wengine wote barabishe barabarangiza. wakawamaliza wakawa Niyo mpamvu rero dukwiriye kujya tuba maso ndio maana tunaweza aho uri hose isaha ugezemo ukamenya yuko uwo munsi ari uwawe ndetse ukajya uvuga uti Mana wageze muri aka kanya izina ryawe rihabwe. Turi mu minsi ya nyuma kandi iminsi itarigeze ibaho, iminsi Satani ari gukora uko ashoboye kose kugira ngo ashake uburyo yaduconshomera, ariko Uwiteka abereye maso abo yatoranije. Izina rye rihabwe icyubahiro. Turasoma rero amagambo y'Imana duhagaze, turasanga mu gitabo cy'Abacamanza ibice 16 umurongo wa 17 kugeza kwa 22. Bongere dusome kubara soma kitabu cha Hesabu sura 22 umurongo wa 5 shahidi ya 5 kugeza kwa 12. Abihuse babonye waliohalikisha wakifika hapo watatusomea kwa jina la Yesu Kristo. Abacamanza Waamuzi ibice 16 sura 16 ahere umurongo wa 17 ageze kwa 22. Amen. Turasoma izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko amubwira ibyari mu mutima we byose. Aramubwira ati nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe kuko nabaye umunazi w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama, nakogoshwa imbaraga zanjye zashiramo ngacogora nkamera nk'abandi. Amen. Komeza ugeze kwa 22. Endelea hadi 22. Nuko Dalila abonye ko amubwiye ibyari mu mutima we byose, atuma ku batware b'Abafilisitiya ngo nimuzamuke yikubwe gusa, kuko yambwiye ibyari mu mutima we byose. Nuko abatware b'Abafilisitiya bamusanga awari bazanye za feza, aherako amusinzirira ku bibero, maze ahamagaza umuntu kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi, aherako amushinyagurira imbaraga ze zimuvamo, maze aramubwira ati wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka yibwira ko yisohokera nk'ubundi akikumura, ariko yari atazi ko Uwiteka yamuretse. Abafilisitiya baherako baramufata, bamunogoramo amaso, bamumarukana i Gaza, bamubohesha iminyururu y'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Ariko nubwo bari bamwogoshe umusatsi wo ku mutwe we wongera kumera. Amen. Undi arasoma kubara Mwingine atasoma kitabu cha Hesabu sura 22 umurongo wa 5 shahidi ya 5 kugeza kwa 22. hadi 12. Atuma intumwa kuri Baramu mwene Beori i Petori iri ku ruzi Efurate mu gihugu cy'ubwoko bwe, zo kumuhamagara ati dore hariho abantu bavuye mu Egiputa bajimagije igihugu cyose,
barantegereje, nuko ndakwinginze ngwino umvumire abo bantu, kuko bandusha amaboko. Ahari nzabanesha, tubatsinde, mbirukane mu gihugu, kuko nzi yuko uwo uhesha umugisha awuhabwa, uwuvuma akaba ikivume. Abakuru b'i Mowabu n'ab'i Midiyani bagenda bafite ingemu, bagera kuri Balamu bamubwira ubutumwa bwa Balaki. Amen. Amen. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ntabwo icyubahiro. Urakoze kuko ari wowe mwishingizi wacu. Muri aka kanya turahagaze imbere yawe, uzi ibyo dukeneye. Bashiki bacu uzi ibyo bifuza, nanjye uzi ibyo nifuza. Uzi ubukene bwacu mwami, niyo mpamvu tuje imbere yawe kugira ngo umanurwe no kutuganirira. Yewe ntabwo nashobora kugaburira ubu bwoko, nta n'icyo ndicyo mwami. Aba bantu ni abawe, Uwiteka ndakwinginze kugira ngo umanuke uze kugira icyo wababwira. Uguhaye ikaze kandi twirukanye imyuka mibi y'uburyo bwose. Duhamagaye Umwuka Wera kugira ngo aze tuyobore. Ibisabye mu izina rya Yesu Kristo. Tuyicara. Taketi. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Bwana Mungu apewe sifa Mu izina rya Yesu kwa Kristo. jina la Yesu Kristo. Dushimye Uwiteka wongeye kuduhereza aya Tunashukuru magambo. Mungu ambaye ametupa maneno haya Mbere yuko twinjira muri aya magambo, ili tuingie katika maneno haya. reka dusome Wacha kano tusome gatabo akaka kitabu. ave esirikirere Ni ya barua ya mzunguko mugaragu w'Imana mtumishi wa Mungu Yohani Frank Yohani Frank aliandika yaranditse ati eti muhunduma umugabura muhunduma wa ajabu umugabura w'ukuri ndugu Branham mwene data Branham ilifikia ukomo wake, igeze ku iherezo ryacyo. igihe cye cyageze ku iherezo, Igihe cye cyageze ku iherezo. ubutumwa bwe bwageze ku iherezo. Ujumbe wake ulifika kwenye mwisho. 1966 kisha kukaja nyakati za baraka haza igihe cy'umugisha katika ya miaka mu gihe cy'imyaka 1966 kugeza 1966 ikafika wakati
979. icyo gihe ni kera cyane nari Ile ni ntaravuka. wakati wa zamani, nilikuwa ni Yenda kera n'abari bahari na wale waliokuwa bashobora kuba batari bakaje muri iyi mesaje, wanaweza kuwa ni hawaja, ariko Imana yo iguma kuba ari Imana. lakini Mungu Imana yari ifite, yari ituzi, ndetse yari itubitse inatuweka icyo gihe mu migambi yayo. wakati mipango yake Icyo nari nshaka kuvuga kuri aya magambo, chenye nilikuwa nataka kusema katika maneno haya, umuntu yashobora gutambuka, mtu anaweza kufikiri, ariko ijambo ry'Imana ntishira. neno la Mungu haliwezi Umugambi wayo hata mpango n'intego y'ijambo ngombwa bigomba kugerwaho. Niyo mpamvu ndio maana ntabwo wari ukwiriye gucika intege. haungaliweza Ubwo kusofika, ibihe byose ubona sababu nyakati ijambo rihora ari ijambo. neno linaendelea, Abantu batambuka, watu wanaweza abantu bacika intege, abantu basubira inyuma, ariko ijambo rihora ari ijambo. kuendelea kuwa neno. Imyaka Aburahamu yatambuka, Miaka Branham aliyopita, ku bantu bo babonaga biranga, kwa wanadamu aliona ariko Imana kwamba, yo yakomeje umurimo wayo. lakini Mungu Kuko yari izi yuko nanjye nzaboneka yizera ubu butumwa, nawe yari izi yuko nawe uzaboneka. nawe ulikuwa utapatikana. Ninde muri mwe wizeye igihe Aburahamu yari ahari? Aliamini wakati wa Icyo Branham, gihe yari umufurere, ile alikuwa ndugu, yabonekaho, anaweza patikana wapi? ariko Imana yari ituye. Lakini Mungu alikuwa Arivuga anakieleza, ngo anasema hari ubundi bwoko, hari utundi twana nibikiye mu rukiki rwawe, iyadutoranije ntihabwe icyubahiro. kwa jina la Yesu Yatumenye isi itararema, alitujua kabla dunia kuweka misingi. idukunda atari uko turi beza, Tena sio idukunda atari uko turi barebare, idukunda atari uko turi bagufi, idukunda atari uko turi inzobe, idukunda atari uko tuzi kuvuga, idutoranya ibikuye muri yo hano yihase. Niyo mpamvu twishima imbere yayo, yarikoze ihabwa icyubahiro. Amen. Niyo mpamvu Ndio maana nta na kimwe gikwiriye hakuna hata moja inaweza kukusofisha, nta na kimwe gikwiriye kugusubiza inyuma. inaweza kurudisha nyuma. Urugamba rw'umusirikare nyakuri, Vita ya askari wa kweli, kumva ibisasu kusikia masasi ntabwo bituma atsinda. haiwezi kumshitua. Umusirikare wa sheke iyo yumvise ikibombe kiguye Asikia bombi na ahita yirukanka, anakimbia, ariko wa wundi washikamye akagera ku ntsinzi, anafika kwenye iyo ntsinzi yabonetse ushindi umepatikana. ahabwa amapeti. Natwe turahembwa iherezo. Urasubira inyuma, Atakayo kera yatsinze. zamani ameshindwa, Uracika intege, yatsinzwe. fika ameshindwa. Ibihembo biri ku iherezo. Niyo mpamvu umwe yavuze ati, aho kugira ngo ngire itangiriro ryiza, ngire iherezo ribi, nagira itangiriro ribi ririmo urugamba n'imibabaro, nagira iherezo ryiza. Umuririmbyi nawe yararirimbye ati, uzampe iherezo ryiza Mana. Uwiteka Imana dushoboze kugira iherezo ryiza. Amen. Dusomye amagambo y'Imana. Nasema maneno ya Mungu. Dusomye amagambo ari kuvuga ku nkuru y'umugabo witwa Samusoni. Tunasoma habari ya kwa mume ambaye ni Samsoni. Samusoni mu ivuka rye Samsoni katika kuzaliwa kwake yari umuntu wari uriho amasezerano. alikuwa na agano Uwiteka kwake. hari ibyo yari yaramuvuzeho. Bwana Mungu kuna mambo alikuwa amesema kwake. Amen. Uwiteka hari ibyo yari Bwana yaramuvuzeho, Mungu alikuwa amesema katika ababyeyi be bataragira inda. wazazi kabla Ese nawe hawajazaa. uremera ko hari icyo Uwiteka yakuvuzeho? Hari icyo Uwiteka yakuvuzeho, kubona ugishikamye muri ubu butumwa, kubona abandi bagenda aho bashikama, hari icyo Uwiteka yakuvuzeho. Anasema juu yako. Amen. Amen. Kirahari. Ntabwo ari ubuhanga bwanjye, ntabwo ari imbaraga zanjye, ahubwo
hari icyo Uwiteka, hari umugambi Uwiteka afiteho. Amen. Samsoni mwivuka pia. Samsoni katika kuzaliwa kwake Alibyo Uwiteka yari na yaravuze. mambo Mungu alisema juu yake. Alibwira ababyeyi Akaambia wazazi wake ndetse bataragira n'inda ye. kabla hawajakuwa na mimba Avuga yake. ati mugiye kuzabyara umwana. Karibu mzae mtoto. Umwana ni ikinege. Mtoto ni mtoto mmoja tu. Muzamwita ya mazina. Utamwita majina haya. Kandi guhera uyu munsi Tangu siku ya leo muzanywe vino. usikunywe Ntimuzanywe igisindisha. kitu cha kulewesha. Kuko uwo mwana muzabyara azaba umunaziri w'Imana. Hari icyo namuteguriye. Icyo Samusoni yari yateguriwe kwari kugira ngo acungure Abisirayeli. Amen. Hanyuma igihe kiragera, Hata wakati itimu Samusoni baramutwita, akachukuliwa mimba. Samusoni aravuka. Samsoni akazaliwa Nk'uko Bibiliya yavuze, kama vile Biblia alisema. Samusoni arakura, Samsoni alikomaa agera kuba umusore, akawa kijana. na urugero nta basore Sijue kiwango linaweza kutoa Yageze katika igihe cyo msichana gushyingirwa. hapa. Alikuwa karibu aposewe msichana. yari afite imyaka ikwiriye gushaka, Alikuwa na miaka kawaida aolewe. ariko ingorane yabayeho, Lakini shida wa muntu wari ufite amasezerano y'Imana, yule mtu alikuwa na mapatano ya Mungu ingorane yabaye mu rushako rwe. katika mambo ya kuchukua Amen. kwake. Amina. Hari igihe cyo yenda wari uhagaze neza mu busore bwawe, Kuna wakati ulisimama vizuri katika ujana wako. ukaba wari umuntu uhora mu materaniro udakererwa buri gihe, Uchelewe makusanyiko. ariko ushatse Lakini ulipooa ntidusiba mu materaniro. ni nani unachelewa? Byose byagiye bihinduka mu rushako rwa Samusoni. Yote iligeuka katika Impinduka yabaye mu rushako rwa Samusoni. katika kuoa kwa Samsoni. Niyo mpamvu mu rushako nawe udakwiriye kuva gushaka gusa, ahubwo ukwiriye gushaka ubibajije Imana. Ibyo ndi kubibwira abasore n'urubyiruko rwinshi. Samusoni rero reka yinjire mu by'urushako, ntabwo nk'uko umuhanuzi abivuga, ntabwo yashatse muri bene wabo, ntabwo yagiye mu basere. Abafurere uyu munsi hariho benshi badakunda abasere kandi dufite abakobwa, ariko akareba akavuga ati nta mukobwa uzashaka. Icyo gihe nawe wabaye nka Samusoni. Amen. Akareba wamubwira ati ariko yakukobwa ntabakobwa bari nka Eliyasa. Abasore iyo nyito bakunda kwigira, Wavijana wanapenda kusema ile masema. ariko mu itorero ry'Imana harimo abana b'Imana. Amen. Hanyuma icyo gihe kiragera, Baadaye wakati katimia, Samusoni mu rukundo Samsoni katika upendo yakunda wake umusere, hampenda dada, ajya gukundana n'abapagani. alienda kupendana na wafanyifu. Amen. Amina. Bibiliya yabivuze. Biblia alisema Hanyuma yinjiye mu rukundo, alipoingia ndani ya upendo, akundanye n'umupagani witwa Delila. ndani na mfanyifu aitwaye Delila. Uwo Delila Delila huyo yari icyitso, alikuwa mpelelezi, yari umwanzi w'Abisirayeli. alikuwa adui wa wana wa Israeli. Muri kumva ukuntu bimeze, Nasikia vile akunze umupagani, penda ari mfanyifu umwanzi w'Abafurere, pia ajua adui wa ndugu. ateye asambure umubabaro, ateye asambure kutagira umunezero, ateye asambure guhora mu ntambara buri gihe, ateye asambure guhora mu muvurungano, kuko nta wundi uzagambanira itorero ry'Imana uretse igitero giturutse kwa Delila. Amen. Ariko birahera kuri nde? Bihereye kuri Samusoni. Ibitero byose byagiye biba, byagiye bihera kuri Samusoni. Samusoni yari ameze ati, Samsoni alikuwa mtu wa aina gani? Samusoni yagiraga ishyaka ry'Imana. Samusoni yarwaniriraga Abisirayeli. Icyakoze cyose kandi kunesha gusa umwana w'Imana, Imana yakunze kandi igatora,
icyo akozeho cyose icyo akozeho cyose ni iki? Naho abanzi barwana, naho intambara zaba, naho urugamba rwaba, icyo azakoraho cyose ni umugisha. Haleluya, amen. ariko amahitamo ye Aragiye, Samsoni akaenda agiye mu rukundo, akaenda katika upendo, akundanye n'umupagani, akapendana na ariko uwo mupagani yamureba akabona ari umuntu udasanzwe, akaona mtu akabona ari umuntu ufite imbaraga z'Imana, akabona ari umuntu atazashobora kubana nawe. Kugira ngo amushobore ari uko yabanza kumukuraho urukundo afite. Kugira ngo amushobore ni uko yabanza kumukuraho amavuta afite. Kugira ngo amushobore ni uko yabanza kumukuraho umunezero. Kugira ngo amushobore ni uko yabanza kumukuraho ibyishimo. Iyo niyo migambi y'Umwana. mpango ya adui. Amen. Iyo niyo migambi. Ile ndiye mipango ya adui. Amen. Kugira ngo agushobore Kusudi apate arabanza akakugira igititi kusudi apate ukadidira ukajya munsi y'abandi bose. katika chini ya wengine. Samusoni ufite amavuta y'Imana, Samsoni aliyekuwa na mafuta ya Mungu, ariko ahuye n'igitero. lakini amekutana na Kandi mashambulizi. igitero yizaniye. Shambulizi ameileta pekee. Uwiteka yari yaramuhaye Bwana umusatsi, Mungu alikuwa anampa yeye ikimenyetso cy'amasezerano. alama ya mapatano. Ubwo nibwo bwa mbere. Ile Icya kabiri, ya pili, niho imbaraga zari ziri, nguvu zilikuwa, niho intsinzi ye yari iri. ushindi ilikuwa. Umwanzi ashaka kukunesha, n'ahandi areba aho intsinzi yawe iri. Amen. Akaba ariho yinjira muri iyo mizi. Katika mizizi Uwo arinjiye, akamwambia eti, jambo niyo winjiye, naona wakati naingia urarwana. Iyo usohotse urarwana ukanesha. Akukozeho kose ugira umugisha. na baraka, Abantu bose bakubonye baragukunda. wanakupenda. Iwawe usanga huzuye, iwawe usanga hari amahoro, iwawe usanga hari ibyishimo, iwawe usanga hari imbaraga, iwawe uhorana umunezero. Kuna furaha. Ibyo bikura Yale mambo yote Samusoni, unayotoa wapi Samson? ibyo Siri bikura. hiyo unayotoa wapi? Kasema sasa, siwezi sema Umufurere abanza kama akiyumva. ndugu alivyo Iyo abafurere niko bavuga. ndugu ni vile wako, Abanza ariyimana. hata kulivyo Ugize icyo ukandika. ukifanya hivyo Ariko unanifunga. siko wafashwe. Mbona Satani ari kukugenda Shetani ruguru. anakutembelea Kandi mbali. ibyo wikururiye. Yale uliletea, Ndaza kubasomera uko umuhanuzi avuga. nitawasomea vile nabii anasema. Hanyuma Baadaye abarabikoza bamuziritse. akafunga mikono wakati alikuwa analala usiku. Delira. Delila ni mubaya. Delira. Delila ni ukumurwanya rwose Kandi yanga abana b'Imana. anachukia watoto wa Mungu. Delira. Delila Kungoshosha. anakubembeleza, Barabwira kuri Delira ni ingorane. wakwambia kwenye Delila ni shida. Delila. Delila Delira kwegera Delila ari kukubwira ati nanjye nshaka kuba umufurere. nami atakuwa ndugu, Delira kwegera ashaka yuko penda kwamba bamubwira amabanga yose. kumwambia siri zote. Delira kwegera ashaka kugira ngo ugire amabanga y'urugo rwawe rwose numara kuyavuga. Anasema masiri ya nyumba yako, Hanyuma nawe abona uko bali naye azivana. apate kupiganisha. Delira. Delila cengera kabisa Delira. Delila Guhamagara no kuri telefone. anakuita hata kwenye Oh, simu. ndagukunda. Nakupenda. Umeze neza. Uko bien. Iyo nkubonye murambona Unapokuona, uri smart. unakuwa kabisa. Love you so much. Hadi nakupenda Uri sana. mwiza cyane. Wewe ni mzuri sana. Nawe ugatangira. Hata kusema kama ni mzuri. Delira. Delila Ejo akakwegera anakukaribia pole pole. ujyabona. Pole sasa. Umuseri. Unakuwa dada mzuri. Sasa Abigenza dutya. tusifanye hivi. Hanyuma Baadaye uzabona tutaendelea kuza kwa gusenga. hakuna Hari abaza gusenga ariko kandi bahorana na Delira. Yachindwa akiishi pamoja na Delila. Amen. Amina. Hari abaza mu rusengero Pamoja katika
bari barindwi na Delila. wakiwa pamoja na Samsoni Delila. yarakomeje Samsoni urugendo, aliendelea safari yake. arakomeje. Ejo ahura n'urugamba, ejo ahura na Delila. Uko bwajyaga bukira umusambi yahinduraga amayeri. Nabyumvise. Uko bucya bukira muzasome kiriya gice twasoma. Niko Delila yahoraga mwogoshoje. Umuhanuzi wari kuvuga ngo yamushyiraga no ku bibero. Umwanzi aremera akamushyira ku bibero. Yashaka kugira supervisor, yashaka kugira manager, yashaka kugira uko ashaka umukomeza, ariko akamushyira ku bibero. Ariko sababu gani haukupende wewe sasa? Ngaho gira utabara. Basi fanya hivi. Funga mikono yako. Amaboko n'amaguru. Ejo waziritse amaboko. Jana ulifunga mikono kule. Uzirike n'amaguru. Funga na miguu. Nabyumvise. Nasikia? Ilikuza buhoro. Nafika pole pole. kuyamena Wako Samsoni yagiraga rimwe gusa kubera imbaraga z'Imana. Yote nakatika. Lakini kama vile tulisema anasema kati Biblia inasema bene wabo wa Delila, bene wabo bari bafatanyije na Delila walikuwa wanashiriki kugira ngo bashobore Samsoni. Biyemeje bose gukotiza ibice by'ifeza 1000. Abadayimoni buri wese bamukorera ishyirahamwe guteranya ibice by'ifeza 1000 buri muntu 1000. kila mtu 1000 ya pesa. Ukamucisha bugufi. Ukimshinda unamnyenyekeza. Amagambo turiho, maneno tunayo, turababwira uyu munsi, tutawaambia siku ya leo kumera nk'abandi. ni kuwa kama wengine. Kama wengine. Niyo magambo turaganiraho, maneno tutaongea hanyuma baadaye. Samsoni abarabivuze birabiraferi ku nshuro ya nyuma niyo twasomye. Hapo tulisoma Samsoni nawe twaricara akasema sasa kwihangana subiri imenishinda. Narwanye kera nilipigana tangu vita inanishinda. kuvuga na Karimo nataka kuvunja siri. hanyuma bali igihe anafika wakati basi vile unaliona nataka kuambia shirini hakuna chuma ambaye ya kunyola chiliwahi kufika kuchichwa changu. ufashe ukishika ibizingo biri ku mutwe wawe na kichwa changu ukarucisha mu mukasi unaweka kwenye mkasi nachongora naweza kukoma nikakuwa kama wengine abandi kama wengine. Ibyo ni byo jambo turaganira. Ni ile neno ambayo tutaongea ikumva dushaka twabirekera. Hanyuma Samsoni barabikoze akafanya abaradiyo yavuga ati noneho iminsi yabwiranye muze badayimoni muze. Uko yegeraga Samsoni amuhendahenda niko yahamagaraga abadayimoni. Amen. kugerageza kabisa. Uyu munsi siku ya leo bali naambia tukimufunga tunamunyoa nywele. Cyari kizira kogoshwa ilikuwa na jinsi kunyola. Muzi ijambo ryo kuzirikwa. Unajua jinsi ya kuzirikwa ni ukugira ngo utinyeganyirize, ni ukugira ngo udashobora gusenga, ni ukugira ngo udashobora kuririmba, ni ukugira ngo udashobora ni ukugira ngo utinyagambura, ni ukugira ngo utavuga Imana. Uzajya kubona utaenda kuona ubona umufurere aryamye adasenze, analala bila kuona, aryamye analala ariye adasenze, amekula bila kuona, icyumweru gishire ikindi kize baramuboshye ngoye muriho rwose bimeze bite? bipote kandoye
nukugira ngo Samson atavuga, kusudi Samsoni asiseme. nukugira ngo Samson atavuga ati Senyeri wanjye, Senyeri iyo yavugaga kuvuga ati Senyeri, ingingo zose yarakize. Yote mionoro katika. Barangije ati rero ubu nibwo bwaje. Sasa ingira mwisho. Ayiwe murebe Oh, Samson. Mungu muone Samson. Frère, mon frère ameniba. Mungu amekuja siri. Mon frère mkuu amundebere kuntangaza n'abapagani. Pamoja na wapajifu. Amen. Reka tusome umuhanuzi. Wacha tusome tusikie vile nabii asema. Ayiwe. Mungu. Bengi bibazo. Mbona shida? Samsoni alifanya vema. Samsoni yakoze neza. Alikuwa mtu mkuu. Yari umuntu mukuru. Hadi alipoanza. Kugeza igihe yatangiriye. Alianza Yatangiye. tungaliita kufanya uzembe. Twagomba gutangira guhamagara ubute. Mu rugendo rwe. Ndani ya safari yake. Alianza uzembe. Yatangiranye ubute. Muri kumva? Yari afite imbaraga yatangiye neza. Hanyuma yinjira mu ntege nke. Reka tume aho intege nke zaturutse. Alishika uzembe. Amen. Amina. Hadi alipoanza kuvuka Igihe yambukaga jimbo lake mwenyewe. iyo namwe yowe. Intege nke zaje igihe yatangiraga kurenga urubibi alivuka mpaka ijambo ry'Imana. neno la Mungu. Amen. Amina. Reka tugende. Acha tuende. Na kanisa lilipiga mbio vema. Itorero ryari usevuba. Na lilikuwa sawasawa. Kandi byari bimeze Hadi neza. walipoanza kuvuka jimbo lao, Batangiye kwambuka. Samsoni alianza ubembe. Ubembe ni kumuhanuzi ari kuvuga. Yatangiranye. Ubembe. Ubembe ni kuvuga ibibembe. Kama ukoma. Ibibembe ni byo ubembe mu Kiswahili. Ukoma, ndani ya Kiswahili yetu ni ukoma. Na hakuwa anayebembana Ntabwo yari afite ibibembe. Anayebembana na wasichana wa Israeli. By'abakobwa bo Cyangwa Israeli. Israeli ko Samsoni agirana urukundo cyangwa se agirana ibibembe n'abana b'Israeli. Na wana wa Israeli. Munde ahingorane yabere. Sikia kwenye shida ile. Alianza kubembana na wasichana wa Filistia. Yataje kugira ibibembe n'abakobwa bo Israeli. Kugendana n'abakobwa b'Abafilistia. Alianza tembea pamoja na Wasichana wa Museni. Niba ufite abapagani benshi, menya ngo wabaye Samsoni. Amen. Na hilo kidogo ni sawa na kile kanisa lilifanya. Halikufanya mapenzi na walio wake. Liliwafuata wasioamini na kuanza moja wapo ya makosa makuu kabisa. Ni wakati kanisa lilianza kufanya mambo yasiyo sahihi, lilianza kufanya kama Samsoni na marafiki wabaya. Amen. Nishati ya mafuta kuri Samsoni ni inshuti mbi. Inshuti mbi ntabwo zikujyana ahantu heza. Amen. Samsoni kubera kugira inshuti mbi zatumye agera ku rugero rubi cyane, kugeza ubwo umwanzi yamunogoye n'amaso. Uwiteka turinde kandi atubera maso twe kugira inshuti mbi. Samsoni agera ku rugero rwo kumenya ibanga. Aravuga ati nagira gutya na gutya
ntacyo unaweza kukoma, nanjye nkamera nami nakuwa kama ku wengine, itangiriro Samusoni yaratandukanye n'abandi. na tofauti na wengine. Amen. Ku itangiriro Samusoni yaratandukanye n'abandi. Na tofauti na wengine. Buri mwana wese ufite ijambo ry'Imana hari icyo atandukaniyeho n'abandi. Tofauti na wengine. Amen. Dutandukanye n'abandi kubera iki? Tofauti na wengine. Turarya tukarya, bakambara tukambara. Ikidutandukanije ni ijambo ry'Imana. Atari ijambo ry'Imana tumeze nk'abandi. Uwiteka Imana dushoze gutunga ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Amen. Nutunga ijambo ry'Imana mu mutima wawe, bizagutandukanya n'abandi. Amen. Kadukomeze. Samson Adam alikuwa katika ushirika wa watu. Bwana alifanikiwa, lakini alipoanza kupembana na marafiki wabaya, ndipo alipata matatizo. Bora zisaboneka jana, ibibazo bizaboneka jana, ikiuzagira inshuti mbi. Uwiteka azoe kugira inshuti nziza. Hanyuma Samusoni, baada ya Samsoni babaye nk'abandi, akakuwa kama wengine. abo bandi bameze Wale wengine ni watu gani? baranegura. Wanasengenya. Abo bandi bameze Wale wengine wako bararwana. wanapigana. Abo bandi Wale bameze wengine wako jela. n'abasi. Abo bandi bameze n'abasamba. Abo bandi bameze n'abajura. Uwiteka turinde kumera nk'abandi. Babwije ukuri, Naambia kweli. buri mugabo wese cyangwa buri musore wese Hawana kijana yote. ashaka umusore Atafuta kijana. amukuye mu bandi, ashaka kugira ngo agire itandukaniro rimeze nk'iry'abandi. Wengine. Ingorane zizabaho ryari? Igihe uzahura n'ibibazo, wa wundi washaka uzi yuko atazamera nk'abandi, wajya kubona ukabona abaye nk'abandi. Kama wengine. Aho ni ibibazo. Pale shida zinakuwa. Uwiteka Bwana Mungu. aturinde kumera nk'abandi. Apate kutulinda kwa kama wengine. Amen. Amina. Ibyo ni byo jambo twari turiho, Ile ndio neno tulikuwa ariko nayo. reka dusome Lakini acha tusome. ahangaha. Hapa kidogo. Reka dusome reka dusome Acha tusome. Abakorinto ibice bitanu umurongo wa Sura cumi na 5 kane shairi ya 14 kugera ku wa cumi na hadi kane. 10 Kugera ku wa cumi na karindwi. hadi 17. Abakorinto wa kabiri Wakorintho wa pili ibice sura bitanu umurongo wa cumi na kane kugera ku wa cumi na hadi karindwi. 17. Amen. Nimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati y'aba bandi, mwitandukanye, ni ko Uwiteka avuga, kandi nimugakore ku kintu bihumanye, nanjye nzabakiza. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana riti, Neno la Mungu nimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Usio Mbese pamoja. umucyo n'umwijima Giza na byabana nuru bite? inaweza kuwa Cyangwa se uwizera n'utizera na sio mwaminifu. bafitanye mugabane Wana ki? sehemu gani? Amen. Amina. Ijambo riti, nimwitandukanye. Ntabwo icyazanye ijambo ari uguhuza umupagani n'umukristo. Ijambo ryarizanye ni ukudutandukanya.
ijambo ry'Imana rivuga, ukamenya abizera ukamenya n'abatizera, ukitandukanya nabo ukarekana nabo nk'uko ijambo ryarikubwiye riti umucyo n'umwijima ntaho bigomba guhurira. Babwije ukuri, iyo umuhinzi agiye guhinga agapfa guhingana imyaka mizima y'ibigori, ahubwo ikintu akora ni iki? Afata ibizima akabitandukanya n'ibigori, ntabwo bitandukanye n'ibigori. Twe kumera nk'abo Uwiteka biduhereze n'izina rye Yesu. Imana ibahe umugisha ubw'aya magambo mu izina rye Yesu.